Kita lihat ni kita langsung bah UMNA demi hadin ke election langsung sarang ulak keladur umkrek siuk kancin tang kapuan gadung iru umkrek siuk banyak keren yang iru ni pun bu sim siuk ni pun bu sim siuk ni text message betu umpan pasyu ya ka message gadung ni mut banyak kendu ya uru ni siuk banyak kendu ya bat kita ru ki baang ba ngai ini ko ka message ki ahna ba ima bu dem jungi wayat mentah kasi apa kenang bangan wan mentah hang ni bangan wan banyak kendu ya fi bangan ya tu ya fi bangan tempat yang bangan kuat banyak tu ya fi bangan tempat keladur kene ka kuat ke dengar kene ka kuat ke bangan pom nadu par bangan ya election Bernasar bang ajak wan pong yang kekut ke sana. Nadu bangawan menilai election ngalendum kumne ngamdum siu. Mentar nampak le sepuluh US sedang hi balik tak siu. Ngarang long hi kumne. Kasur dengar kolong kumne hi. Nadu bangadang masang menwan menilai election. Hadu mentar ngakren ke juri kasur ni ngampat kren le kumwe. Tapi orang bangalalehe ngalak sengaja dulu. Naso banadu ngarang election ngolong kumni mentai man la kamrai ko khandiat namar ba naso ka tikit kham khia khandiat naso ta gadau kan le singala kamring kadur kada dan nga kamrai ko khandiat namar ba naso ba ka tikit ta khia kumuno ngiram ta khia ba naso ba nga hapan kitri ya kibabun dia kibabun ki bantah nen ngoi pi ba ngampat keladur ngampat kela ke jinglong balai selar ki ong nga ba kela ke jinglong ro kidan ki ong ba kela ke jinglong ngong bangala jantap san pusnan kala sitom palat enga bang kela por bangana kena dangale takan show email show ipa haga timping tenteng hab aktif ni no ro dan tenteng hab terekam no nomor bahasa show email show ipa mentah bede kumne la janok komen Ilok dengar tentang lada idom, imut kiu dapat korban nomor email sang nok temen. Tak sang nok temen. Nah imat bersih orang bangan celah kalau pelak ni. Bancelah sekebah sahabat dengan nak persang ke bangala, ke bangadon kebut kebor, punya persang bancelah, bancelah seniu deh. Nah saya kalau sistem pelak kata leka asal. Batnya sotenat belah yang ni kemadan. Apa ruban ai ketikirmen ikisam la jo karyang go bade jo ke MSA kepala jai angnut na kopor bangi kwa ya ko wei studio ma ko motion of constituency hadin katu kan ko kene kemadan ke jofi kan muslim bahkan kelana ke studio berkata abang aku kurang masukan ai ke ya minister demi ibasa kalian ibadai naga parti jungi ke parti ada security baila ada ai ke tingkula ke bani ke bahasa mantu ba barit neto ke bani kong du ke stadium nakati ke junga kande support constituency jopi promotion tu baman kapor mina biasan ya kene ke civil subdivision ke bai barit biting ila wan rat ke civil subdivision de haduk kan mentah ke penting kamdan bat kiwe ki department ke bahapa pokok civil subdivision de kim padan Ngai tu hok yati bagi officer ki ong yang ba kampat don ke proposal hakini ki por ki padat nam ta ka penting ban nam ta ban extend ya kiwe ki department bat ngalo gi officer jo gane ka department ila rep ong yang ba ngaladat na du bang ila form ko department ngala phone ne ki ba bang ide ban peniok na ini penting ban na kalian jo officer kita pentre ya gane proposal mentah kita le ya ka DPR nam ta ka penting Badam ta kini ki wei tu bagi department nin sapha ekni ki za kula bagi pendat bagi PR form kau punan bad nin sapha no jaga proposal siapa government nam ta ka penting dengan civil subdivision bala bangayo ko ban syang kam selam badu ngala tu khana ba kanong try kedi ke ta ba kunmi yu kwai tade ka than silang wa ble kedi ko ke ta ka ba kham terkhong ba bi tenat nam ta ka turis kadong ko than ngam wala kidon makna ki promotion Tadi kiwe ke jaka ke pasai so, bat kita lu jaka ke itenat nam tak turis bat kiwe. Baru chief minister uang yang abang ide ban ya lekat bala
bangin ya kampendiang ya kini kinorep bat ni le kat bala bangin kuat kilat kelenci nam ta kinorep ni ong yang sebut goi ke jing thok sana bangin ya prej ki jing kam baradin bangala de ka si play bangala de wan chief minister bang yu kini kiti chief minister ngala ko di ubili ngala ya somut video bat video jong kuma surut video nasan bat ni le pakat kuno bangin pha proposal nam ta kinorep jong kene kadong Tuhan kepada hikarat kariam dalam sasi wei kijun kam jatuh ni kadang Tuhan. Kita kijun terikam kini kikuar kepala adat. Kepada pihak orang balada pimyok bangin phone yang ngau berbuat